Hello guys, welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Please subscribe, like and follow me. Tu na kin say ding hile tu chung MP election na dinga inam din mo no kagyal khat ngai dan khat ka say ding in di na sa lo wa ma chai na chan in ngai pi upo ka viewer so le kanam pi te ho na bon sabin tu hin ngai pan tau te adola ka sei ma banga chun tu chung MP election the dola ngai dan pam ta khin sei ding in a chai na chan na ngai so ke te o hi te kanam pi te le ka viewers ho loi le pai te ho ka so pi te ho zo se na bon sabin an ngai sai te o hin hello guys kanam pi te ho henga tu chung MP election to dol hi niau cha sei nom kan in ngai dan ka lunggel in ngai pi vo chai na chan tu chunga hi tu chu election to dol la hi na lunggel ho na sei na ho comment na bol na ka bela za chom chi na nei evin lunggel za chom che nei evin abang khat chun center in bon i ma cha I bol pi lo boycott bol ding he tu chung I mu fan no ti loi amin abang khat chun BJP khen la thei pen chu congress e hin congress I vote ngai ti loi amu vin kyang le organization alam kai ho jong abang khat chu vote pi ding ti loi pi lo ding ti loi ting le thang thang ai mu vin kang gui lang te in boycott bol ding ham pi lo ding ham ati u vote ho hi le lam ka lang te ma sot ding ti ho sei hong ka che in ipi le tu chung hi naki lung to lo naw hi be na hi le thasit ka se in tilai ka ang ngai dan ga se leng center in bon I ma cha APD lo ba ki pin de boycott bol le ti yong chu di ka sa thobin te nga hi le India mi khat hi na tu chung MP election vote bol te ding e do ho party ho khet la ding a vote pi ding chong di ka sa ki nin lai ngai dan ka ni in abang khat chun congress ho hi pi ding e parliament na chu BJP khen la the idin pi thei ti lo yang mu vin a hin la a hama ho cha khat jing le phading hin hum no ki te han lang hi le tu a hi BJP party ho hin ruling hin choi ki te leo tu a bon e don nom lo wa hat leo e hon ama ho chu I do hoi te in hin he te te ne ki le yang sa che di lel che ki dam tiang chu gin mo a hin Christianity te namsung e hon namsung te chun BJP oi ma de povin I ho butong ki tu lo thil a che PG evin ki song hi kapli jong dam la congress mi congress ai ita kona hi vote ani pe mi ka in ngayong ka ngai lu in a hin la sil khat no min ma ho vote no tin he thei ten hung ha da le khat lang ho lel di ho chi gel hoi ta gel a hele a boy kin ma sang lu ji achon vote he to chung vote hi ki phin na tabangin central long ka thil thum AP lo ti tabang hin boy ko bol tabang vote bang ki pi da jeng thei lawang chon chuang thil pha pending in ka gel ni he te nga hele congress pi ding BJP khu ti tin e ho thina ti ati loi bang wa so pi ho di ba sau lang ho lim ka ngai le comment dong ho a cho BJP lang ding a chun phamo le jong le bang ke ho lang ding a he a pha na pha si nom poi ti jong omin gam gama long yel ki to pon te nga hele ti a pi the pi loading gel the lo ta wa hi jong le pi te ding ti ta wa hi jong le ikilung to hen lang na organization khan na chom sei organization khan na sei ki zui chi hen lang khat chu support de ti yong la ting la khat chu bot lo ti yong la chung ki thu to thei lawang de le in ta ka ti in he so pi te ho kalung gel ngai dan ka hin se in aji chu in nam piu ma ban hi be na hi le ti za na umin e ho ding a lung kham a te jengin tu chung hi igal mi teu tu akido pi teu de na vote pi lo de ti le wang san tu chung hi state na hi pon MLA ho election hi pon khat hi in MP a hi India pum pi a hi in
India mi a ki gel lewang chun tu chunga hi bot wang pi te ngain idei khat tu sot te ngain I party e do party ho hian thiang sot te ngain hin la center zong India ko ma ki phin le thil ki thuma e boy pi lo til wang boy ko dong bol the he je cho tin zo lew hen khat hung hat zong le I ho dinga chu phachom wal phachom lo wal loading khat hung hat zong la ti chu in je chu tu chunga he Congress hi to outer Manipura ho email masatel ma ding hi je chun I ho dinga thi ne thei ma ding phachom lo ate nga hele khan ho tabanga chu BJP hat dong le hi tabang ma chu I ho dinga phachom de poi za chu ani a vot lo de hi je ngi iti uzong chu di ka sen ja din no din lo hi in edin le wang chun phala se le phading hi in edin ta lo wa yang chu wang chu pi ta thei de le wang chu ke dong gel hi in te nga hele in edin emi ho cha bang chu idin di dol ta da kai le kai hi le bang chun kai lul tho din ding I khan ho I so pi ho na go ho lung chu hol le han son le ki pa le edin pi diu ti loi dong a omin abang chun ma ho kai yong le mel ma sa pa chom pon te I ho thin di bo gon ki de tho le de ti loi yang ki bin hoi chi na sei lang cha di lang to gel di ka sa in a hin la tu chung ba he gela hele center de nong chan ki to ta e boy pi lo ta chu ki phin na awang chu gela hele pi lu ba bang thil pa pe nin la chu ho tu apo ho ji he khian la thei ding so ni nge ti yong la chong cho I sot ki na ba he yong le khian la thei de pen congress e hin chong phak ki nin a hin la sot ho ba chong hat ki dat le ilel che ki di hi in ti la sanga ta chu alang langa he gel to a hele ilang langa he gel to a hele wang chun tu chunga he ki phin na ta ko min hin ki pi da jeng vote ki ti he boy election he boy ko ki bol jeng hen lang hele tu a he mel ma tia ho ti dam I ho dinga thi na man now party to a ruling party ho song he hung hat ki song le boy wa loading tinga hele congress am hung hat hen lang hi song le ama ho ding ki don lo za ta ba vote dong la lo tan ta gel ho na song he ka ma jeng mi ya ta gel ko na hin nei mai the hin chu ji hin ke wang he tu chung he won he sopi ex Manipur lang ho ti dam phai lang ho hen boy kut wang hen bol the le sun pha pen te tin ka gelin he tu chung election chan chu kalung yal ka se in se khel se wal o ma hele tingai dam mai ute kalung the je a chu mi ha de ngai idea ka hin se in ke se so di mo nge tin a ka se hi poya di na sa la vo comment in se lang ga ke to so te kanam pi te piwar so loi le pai te hon bon sa bin ga ke to so te